ir mūsu veselību, mūsu labos karmiskos nospiedumus, mūsu laimi un tā tālāk. Imagining that all that makes them happy. Un tā pašā laikā iztēlojoties, ka tas viss, ko mēs atdodam, padara viņus laimīgus. Now, the great gain that is in that practice Un lielais ilgums, ko nes šī praksa, comes because what we inhale ir tas, ka tas, ko mēs ieelpojam, is used as a powerful weapon to destroy the only cause of our suffering. Ka tas, ko mēs ieelpojam, tiek izmantots kā ļoti spēcīgs ierocis, kurš spēj iznīcināt to vienīgo, kas ir visu mūsu ciešanas cēlonis. This chronic disease of cherishing ourselves Šo hronisko slimību, ko sauc par sevis lološanu, is the cause giving rise to our unwanted suffering. kas ir cēlonis, kas liek rasties tām ciešanām, kuras mēs nevēlamies. We will discuss all of that in detail. Mēs par to detalizēt runāsim šī mācību kursā. Why we are doing this now is because the principle of a dynamic evolution Mēs izskatām to pašlaik šādā veidā, kā dinamiskās evolūcijas princips. in what we are going to discuss subject after subject in the next 3 weeks. Ka tas, ko mēs izskatīsim tēmu pēc tēmas veselu nākamo 3 nedēļu laikā, is of the greatest importance. kā tas tam ir ārkārtīgi liela nozīme. If ever one of us or some of us decide to follow that, Ja kādreiz kāds no mums izlems sekot šim ceļam and to consecrate their lives to that practice un veltīt šo dzīvi šai praksē, of Buddhism, praksē, ko sauc par because budismu, the Lamrim is the Buddhist path, jo Lamrim ir budismu ceļš, then don't be afraid, you don't need this. tad nebaidieties, jums nav vajadzīgs mūka ietērps. It needs certain, how to say it, is only useful for certain mind states. Šim mūka ietērpam ir nozīme varbūt dažos konkrētos prāta stāvokļos. For people that have a lot of good imprints, Cilvēkiem, kuriem ir daudz pozitīvo nospiedumu, and then for totally rotten people like me, that otherwise would do the worst things all the time. I missed the point. Tādiem, es nezinu, galīgi, kā man cilvēkiem, kuri tad citādi darītu tikai muļķības. Jā, tātad ne visiem ir vajadzīgs mūka ietērps. Also, according to what several, not Lamas property, but several realized teachers said in the last years, it is not so much appropriate in this epoch. Un kā vairāki ļoti augsti skolotāji pēdējos gados ir teikuši, kad valkāt šādu tērpu nav pārāk piemēroti šīm laikmetam. In, the monks vow, monastic ordination, nuns or monks. So you are not speaking only about robe, but about ordination? The robes are nothing. Jā, tad es atvainojos, varbūt es neprecīzi iztulkoju, tad runa nav tikai par mūka tērpu, bet vispār par mūka solījumu pieņemšanu. No, please don't think that. I'm not talking about the robes. The robes are outer manifestation. It's just to show you. Tad, teiksim, šis mūka ietērps, tas ir tikai šī ārējā forma. I should say holy, most venerable Dakpo Rinpoche. Ļoti augsti godējamais Dakpo Rinpoche, who is a Buddha, kurš ir Buda,
some previous reincarnations were Mapa, the translator. Vairākas inkarnācijas atpakaļ viņš bija Marpa, tūkotājs. Before that, Virupa, one of the 84 Mahasiddhas. Un pirms tam viņš bija viens no 84 Mahasiddhām Virupa. A person that was able to stop the sun from turning. Cilvēks, kurš spēja apturēt sauli viņas griešanās procesā. And to reinverse, you say that? Reinverse the direction of a river. Un kurš spēja pagriezt upes tecējumu pretējā virzienā. Like that. Šādā. So, Holy Dagpo Rinpoche, who is teaching in Paris, in France since a long time. Svētais Dagpo Rinpoche, kurš mācīja Parīzē ilgu laiku. Was a monk before coming to the West. Viņš bija mūks pirms ieradās rietumos. And he coming to the West, he gave back his ordination, which is possible in the Buddhist tradition. Bet ieradies rietumos, viņš tā kā nolika savus mūka solījumus, kas ir iespējams budismu tradīcijā. He's Buddha. Bet viņš ir Buddha. But he did that saying, in this age and in this society it is impossible to keep monk's vows correctly. Bet viņš teica, ka šajā laikmetā un šajā sabiedrībā vienkārši neiespējami ievērot mūka solījumus pareizā veidā. Nevertheless, Kyabra Zopa Rinpoche and other lamas still encourage people that think about it. Bet neskatoties uz to, Kyabra Zopa Rinpoche un vēl citi lamas tomēr rosina kļūt par mūkiem. But anyway, so Holy Most Venerable Dagpo Rinpoche said that he hopes very strongly to be able to take the vows before he leaves the body. To retake the vows, which is possible in the Un augstu godējamais Dagpo Rinpoche ir teicis, ka viņš tomēr cer, ka viņš varēs vēlreiz pieņemt šo solījumus, pirms viņš atstās šo ķermeni. Yes. So, since cherishing ourselves is the doorway to all torment, while cherishing our mothers, the foundation of all that is good, we seek your blessings to make our core essential practice, the yoga of exchange of self and others. Par cik pašlološana ir durvis uz visām mocībām, kamēr mūsu māšu lološana ir visa labā pamats, mēs lūdzam jūs svētību, lai par mūsu pamatpraksi kļūtu pašu pret citiem apmaiņas joga. So, making it, giving a little the reason why we started with that the last weekend. Lai paskaidrotu, kāpēc mēs nedēļas nogalē sākām ar to, ko mēs sākām. If that little practice, that practice, if ever anyone among you may take into consideration that to do that practice every day, I can only say from the depth of my heart, thank you, and you're very, very wise. Ja kāds no klātsošiem izlems katru dienu praktizēt to praksi, kuru mēs izskatījām nedēļas nogalē, es būšu jums ļoti pateicīgs un teikšu, ka jūs esat ļoti gudrs. And I thought a long time about it. I mean, it has been taught to a mixed audience of long-term students
and total newcomers in the institute. I told you that already. But yes, sorry. Un Vajrayogini institūtā, kurā es mācu, šī praksa ir mācīta vairāk kārt ļoti dažādai auditorijai, kur ir bijuši gan ilgtermiņa studenti, gan arī jaunpienācēji. But nevertheless, it's a little strange way of proceeding to start with what seems to us the most difficult. Un tomēr tas iespējams šķiet dīvaini sākt ar kaut ko, kas varbūt ir vismaz izskatās, ka ir pats sarežģītākais. But as it seems that very, very quickly this planet and its human population will be subject to great changes. Bet tā kā šķiet, kad ļoti ātri šī planēta un tās iedzīvotājus sagaida ļoti liels pārmaiņas. The word we use in French is bouleversement. And bouleversement means like turning everything upside down. Diemžēl šo franču vārdu es neņemos iztulkot, bet tas nozīmē, ka viss var apgriezties ar kājām gaisā. Which, when we contemplate what we read the first evening about our situation among the population of the world, un, ja mēs atceramies to, ko mēs lasījām pirmajā vakarā par mūsu situāciju, salīdzinot ar lielāko daļu šīs zemes iedzīvotājiem, becomes very clear. You read the news, not only do you read or look at the news or listen to the news, not only that you study Lamrim, but also you see where we are. Un bez tā, ka jūs studējat Lamrim, vienkārši paskatieties, paklausieties, palasiet ziņas un jūs redzēsiet, kur mēs atrodamies. This world is going down the drain. Un šī pasaule, kā iztulkot latviski? Atkal, lejā par noteikti caurumu. Vienkārši izliet, jā. Var sakot, tēlēn izsakoties, šī pasaule tā kā izteika pa noteikti caurumu. And this has been visible since a very long time. Un to var redzēt jau diezgan ilgu laiku. But the speed of degeneration was much slower. Bet šīs deģenerācijas ātrums bija mazliet lēnāks. But now it's very, very quick. Bet tagad tas ir ļoti ātrs. I think most of the people, not all, are too old. Are too young to have seen Apocalypse Now. Šķiet, ka lielākā daļa no klātsošiem ir pārāk jauni, lai būtu redzējuši filmu Apokalipse. Pašlaik? Jā, tagad. Tagad, jā. Anyone saw it? Is it old film? Huh? Is it old film or a new one? No. Old. It's 70s, film Yeah, of the yeah, 70s. yeah. 70. gadu pazīstam filmu Apokalipse. It was treating the Vietnam War. Filma bija par Vietnamas karu. So the beginning comes always to my mind when I see the world now. Man vienmēr nāk atmiņā šīs filmas sākums, tad, kad es redzu, kāda ir pasaule pašlaik. So the screen is black. Ekrāns ir melns. And you just hear the choppers. Un jūs dzirdat tikai helikopteru šo te lāpstiņu the noise of griešanos. the helicopters. And then after some time, Jim Morrison starts to sing. Un pēc kāda laika Džims Morisons sāk dziedāt. This is the end. Un tas ir beigas. My only friend, the end. Mans vienīgais draugs beigas. And, well, sorry for the young people. That's it. Man ļoti žēl jaunie cilvēki, bet tāds žēl ir. But, of course, thanks to our holy teachers, Bet pateicoties mūsu svētiem skolotājiem. and mainly the one behind me, Pirmkārt, es domāju to, kas ir We- man aiz muguras. can learn and integrate and apply a training of the mind
which will prepare us for all eventualities. Bet mēs varam trenēt, integrēt un sagatavot savu prātu jebkādai varbūtībai, kas var notikt. There was recently in one French television chain. Nesen kāda Francijas televīzijas ķēde, I tried to get hold of it. I didn't see it. Two people told me about it. skolotājs neredzēja, bet 2 cilvēki viņam izstāstīja. A very serious exam, or very serious exam of all predictions that have been made for 2012. It kā ļoti nopietnu tādu pētījumu par visiem pareģojumiem saistītiem ar 2012. gadu. From the Mayas, from the Egyptians, from Indian and Tibetan side, from all. Tātad gan maiju, gan eģiptiešu, gan indiešu, gan tibetiešu, vecākot no ļoti dažādām tradīcijām. Astronomy. Astronomiskus. So, of course, they don't come to a final conclusion. Protams, ka viņi nenonāca pie kāda kopīga slēdziena. They just say it is very likely. Viņi vienkārši teica, ka ir ļoti iespējams. That, and this I add to what they said. Un tagad es papildinu to, ko viņi teica. What has already started? All this degeneration, all the collapse of human society and also climate. Tātad cilvēku sabiedrības sabrukums un tas, kas notiek ar klimatu. So it just has already started, but it looks like there's a date, but I mean, this is all not certain. But anyway, 2012 seems to be a very important date for humanity. Tātad iespējams ir kāds datums, kurš nav skaidrs, bet tā vai citādi šķiet, ka 2012. gads ir ļoti nozīmīgs cilvēcei. So only just to say one thing that they developed is that what astronomists saw. Un tātad viena lieta, ko astronomi ir piefiksējuši. They saw that somewhere in the universe there's a planetoid, a big mass of rock. Tātad viņi ir saskatījuši kaut kur visumā Now this is sure. planetoīdu, kas ir which has 7 planetoid. You cannot. Asteroid? Huh? Asteroid? Asteroid. That's the real science. asteroīds, tātad asteroīds, That has 7 times the size of the Earth. kurš ir 7 reizes lielāks par Zemi, And it's coming our way. un kurš mums tuvojas. So, what they calculated is that it won't hit the Earth. Viņi ir izkalkulējuši, ka viņš neuzskries virsū Zemi. But as it is 7 times the size and mass of the Earth, Bet tā kā viņš ir 7 reizes lielāks un viņa masa ir 7 reizes lielāka par Zemi, even passing by, pat tas, ka viņš paies garām Zemi, close enough, pietiekoši tuvu, will produce a but I don't call that a tsunami. This is much more. A wave. tas var radīt nevis to, ko sauc par tsunami, bet kaut ko daudz lielāku, teiksim, vilni, That is 10 kilometers high, kurš varētu būt 10 km augsts, which is higher than the Mount Everest, kas ir augstāks par Everestu, and moves at 200 kilometers per hour.
kurš virzītos ar ātrumu 200 km/h. That's still quite quick. Tas šķiet diezgan ātri. And well, one of the possibilities. Un tad ir viena no iespējamībām. The scientists say we will know if this will happen 3 months before. Un zinātnieki saka, ka mēs to varētu uzzināt 3 mēnešus pirms tam. But then they said, your governments won't tell you. Bet tad viņi saka, ka jūsu valdības jums to neteiks. For very reasonable reasons. Kaut kāda konkrēta iemesla dēļ. Because already now is what's going on Earth is now maybe you won't agree. What comes to my mind? Sodom and Gomorrah. Varbūt jūs nepiekritīsiet, bet tas, kas ienāk manā prātā, ir Sodoma un Gomora. Old Biblical story. Tātad šie senie Bībeles stāsti. And this is what's going on already since a good time. And I think certain countries and certain how to say that, certain nationalities. And I mean, I don't know well enough the Latvian nation, but I think that for the moment they're not so totally touched by that craziness. But what do you mean by saying certain countries and certain It nationalities? seems to me because when you see what happens in other countries, the way like of crime and of exploitation of human beings by other human beings to the death. What goes on, like imagine, 25% of people between 14 and 35 in China commit suicide. This is a very important. Tad jūs pareizi sapratat, tad tas, kas notiek dažās zemēs un ar dažām tautām, ir vienkārši kaut kas ārkārtējs. Man ir sajūta, es nepazīstu Latviju tik labi, bet man ir sajūta, ka šeit tas nav tik traki. Kaut arī tas piemērs, kas tika minēts jau pirmajā dienā, ka Ķīnā 25%, but are you sure about this 25%? Oh, yeah. Sure. Ka 25% cilvēku from 15 to 14 to 35, in that age group. starp vecuma grupās starp 15 un 35 gadiem izdara pašnāvības. Now. Pašlaik mūsdienos. So, maybe realize that the best thing that we can do is to invest all our time in integrating that which is beneficial in our mind stream. Varbūt ir visvērtīgākais, ko mēs varam darīt, ir investēt mūsu prāta plūsmā visu, kas ir vērtīgs. And how you say, favoring this main work, helping this, supporting, un atbalstot šo pamatdarbu, accompanying this main work by intensive purification and accumulation of merits. Ar intensīvu attīrīšanos un nopelnu uzkrāšanu. And I think we stop here. Un šeit mēs varētu tā kā arī apstāt. So, if there is a mind state, Ja ir kāds prāta stāvoklis, that if we have it, will allow us to die easy. Ja ir prāta stāvoklis, ja mums ir prāta stāvoklis, kurš mums palīdz nomirt viegli, Well. So I may die easy. Sorry.
It's like a wish. No, it's a song of Bob Dylan. Sorry, I didn't recognize. Tad skolotājs citēja, ka vārdus no Bob Dylan dziesmas, kad kaut es nomirt viegli. Jesus is going to make my dying bed is the next line. My dying bed, or Yes. bed. Yeah, bed. Bed. Tad Jēzus uzklās manu miršanas gultu, ir nākamā rinda dziesmā. So I think the best idea is to live a life where we use all our time and energy that we don't need to fulfill our natural human needs. Un labākais veids, kā izmantot mūsu visu laiku un enerģiju, ir we have to fulfill or We have no choice. We have to eat, have a house. tātad mums ir jāapmierina mūsu cilvēciskās vajadzības. And this is not a dire. This is not a dire perspective. Un tā nav drūma perspektīva. Because we can go on very happily. Un mēs varam turpināt dzīvot ļoti laimīgi. And the feeling among people that it seems that I've seen in the group here, and the people that come here, Un redzot cilvēkus, kas nāk uz šejienu, is very joyous. rada, liek būt priecīgam. That doesn't mean to. Tas nenozīmē, ka mums ir kaut kā jāsaspringst. I can tell you the people that did since couple of lives, that did since several lives, and do in this life the necessary. Bet zinot cilvēkus, kuru vairākas dzīves un arī šajā dara to, kas ir nepieciešams, They are the happiest people you can meet. viņi ir laimīgākie cilvēki, kāds vispār ir iespējams They are satikt. not tense, closed, dark. Viņi nav sevi noslēgušies, tumši, nelaimīgi. You have the new mandala here Vai jums ir jaunais mandala žurnāls pēdējais? Which one is last? with January? February. Can you bring that, please? Tātad skolotājs lūdzu atnest jaunāko mandalas žurnālu ar Kjabģi Zopa Rinpoche on the first cover. Yes. Tātad ar lamu Kjabģi Zopa Rinpoche uz pirmā lāka. Yeah. Then you're there. Then you're like that. You see it? Vai es redzētu? Maybe pass it. Nu, varbūt es pavadīšu Like apkārt. that. Jā. All the time. Nu, tā izskatās skolotājs Kjabģi Zopa Rinpoche faktiski visu laiku. Although he knows and feels the very intensive suffering of numberless living beings. Lai gan viņš jūt un saprot ļoti intensīvās neskaitāmu But būtņu ciešanas. his own mind state, Bet viņa paša prāta stāvoklis, having done and doing the necessary, darot visu nepieciešamo, is that. ir šāds. Thank you. So, in order to become that, I propose to you to invest the accumulated good energy Un by tagad es ieteiktu investēt šajā vakarā uzkrāto pozitīvu enerģiju, listening to Tony's horror stories for 2.5 hours. kurā ir uzkrāta 2,5 stundu laikā un ne tikai klausoties šos šausmu stāstus. In the wish to realize very quickly Vēlmē, cik vien ātri iespējams realizēt, izprast completely, profoundly, pilnīgā veidā un dziļi and without meeting any obstacles, un bez jebkādiem šķēršļiem